Prijatelji emisije. Kada počnu kiše i prokišnjavanje nas podsjeti na loš krov, zapitamo se šta sve treba da znamo o krovu. Pa to je jednostavan deo kuće. Pa baš i nije. Danas ćemo da vam pokažemo zašto. Imamo i edukativnu priču o rasveti. Pa da krenemo. U našoj neimarskoj tradiciji, pored drvene konstrukcije, jedino još krov činio konstruktivni deo objekta. Zidani zidovi i temelji dolaze kasnije, a zatim i međuspratne tavanice i stepenište. U 20. veku ponovo su počeli da se grade objekti kod kojih krovna konstrukcija može činiti kompletan nadzemni omotač objekta, kao što su dvorane, kupole, sportske sale, aerodromske zgrade, nadstrešnice. Sa druge strane, također u 20. veku, naročito na stambenim i poslovnim objektima, zaboravili smo značaj krova, koje smo tek nedavno počeli da zovemo petom fasadom. Ponekad je teško razdvojiti krovnu konstrukciju od krovnog pokrivača, konstrukciju krova od konstrukcije celog objekta ili jasno naznačiti gde konstrukcija objekta postaje krov, gde se završava fasada, a počinje krovni pokrivač. Osnovna podela krova je prema broju kosih ravni, pa tako imamo jednovodne, dvovodne i viševodne krovove. Tradicionalna srpska arhitektura najčešće poznaje četvorovodne krovove nad objektom pravougaone ili kvadratne osnove. Također krovove možemo deliti i po obliku, na kose i ravne, zasvođene ili kupole. Pod ravnim krovovima podrazumevamo krovove malog nagiba od 3 do 10 stepeni. Ravni krovovi se dele i na prohodne i neprohodne, zavisno od toga da li će krovna površina biti korišćena ili ne. Prohodni krovovi se mogu koristiti kao parking prostor, terase ili bašte. Krovna konstrukcija nosi krovni pokrivač i prenosi opterećenje ka donjim delovima objekta i temelju. Podkonstrukciju čine pomoćni noseći elementi koji treba da prenesu opterećenje pokrivača na samu konstrukciju. Kod pokrivanja crepom koristimo pomoćne letve za koje se pokrivač učvršćuje. Neki savremeni sistemi pokrivanja objekta ne zahtevaju podkonstrukciju, poput duboko profilisanih limova, krovnih sendvič panela, prefabrikovanih betonskih ili ferocementnih elemenata i na kraju Bramakovog sistema izotegula. Drvene krovne konstrukcije imaju najdužu tradiciju u građevinarstvu. Ovaj osnovni tip drvenih krovnih konstrukcija i danas je dominantan na stambenim individualnim objektima. Letve u ulozi podkonstrukcije na koje se oslanja krovni pokrivač predstavljaju najslabiji element drvenih krovova. Oštećenjem krovnog pokrivača prvo će stradati letve zbog svog manjeg preseka, a zatim sledi potpuno propadanje konstrukcije do urušavanja. To je bio jedan od razloga zašto je Bramak osmislio sistem bez letvi i kontraletvi. Iako na prvi pogled deluje neverovatno, izotegula sistem ne zahteva letve o koje će se kasnije fiksirati krovni pokrivač. Umjesto njih koriste se OSB ploče koje se fiksiraju direktno na rogove. Na tako pokrivenu ravnu površinu kasnije se postavlja izotegula i crep. Ovaj sistem nije samo poboljšao izradu krovne konstrukcije, već ju je i znatno ubrzao. Izbor krovnog sistema, njegov oblik, vrste materijala, konstruktivnog rješenja je praktično neograničen. Ipak, izbor i dalje u velikoj meri zavisi od tradicije, urbanističkih ograničenja, lokalnih resursa i tržišta, zvaničnih ali i nezvaničnih standarda i običaja gradnje. Naše tržište je jednako bogato inovacijama u domenu građevinarstva i te inovacije treba primenjivati. Vaša kuća je vaš dom i važno je kako ga kućite. Upravo zato Bramak je spreman da ponudi nešto novo za vaš krov. Naš san je ostvaren, ali mi našu malu avanturu nastavljamo unutar objekta. Pravi je trenutak da se urade pregradni zidovi, koji nisu deo nosive konstrukcije, ali u celini ili delimično pregrađuju prostor na način na koji vi to želite. Ni ova faza gradnje ne može da prođe bez našeg instruktora Danila, koji će nam i ovog puta pomoći da posao uradimo po pravilima ITONG sistema gradnje. Pregradne nenoseće zidove radimo kad kompletno završimo objekat. Pregradni zidovi su u debljini od 10 cm, 12 i 15 cm. I ono što je bitno, kad se
znači kompletno objekat završi, tada se oni izvode po projektu gde su namenjeni i oni se ne vežu sa krutom vezom za noseće zidove, nego se ankerišu za noseće zidove elastičnim ankerom ili parčetom armature i taj spoj se posle popuni sa purpenom. Pre nego što počnemo zidanje pregradnog zida, potrebno nam je sledeće. Itong zidne ploče debljine 10, 12 ili 15 cm, tankoslojni malter i produžni malter, poliuretanska pena za popunjavanje udubljenja i ankeri, od alata, lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera debljine Itong zidne ploče, testera, mešalice za pripremu maltera i kanta, dok se za završnu obradu koriste Itong plaster i Itong glet. Zidanje se izvodi po istom principu kao što se izvode i noseći zidovi, znači urade se na produžnom malteru se uradi nivelacija prvog reda i zatim se oformljuje ceo zid po projektu. Jako bitno je isto tako da se u tim pregradnim zidovima nadvratnici vrlo jednostavno i praktično izvode, znači dva bloka se samo spoje, uradi se kanal jedan u njima, zalije se sa betonom, stave se dve armaturne šipke, one se okrenu da budu u donjoj zoni, tu je gotova nadvratna greda ta na pregradnom zidu. Sledi zidanje po istoj proceduri. Nakon što smo završili veći deo zida, vreme je da uradimo i adekvatne nadvratnike. Za debljinu zida od 15 cm, koju smo izabrali zbog bolje zvučne izolacije, ne postoje već napravljeni profili, zato ćemo nadvratnike uraditi sami. Za početak potrebno je da izmerite visinu vrata, jer sami nadvratnici moraju biti širi od samog otvora, minimum 5 do 15 cm. Evo i kratkog objašnjenja kako da sami napravite nadvratnik. Prvo pravimo žljebove veličine 7 cm po sredini, potom to isto uradimo i po dubini. Ne bili smo Itongovom testerom isekli žljeb, koji ćemo kasnije armirati. Ukoliko je otvor manji, možemo povezati cele sa već isečenim delovima koji nam odgovaraju. Blokove potom povezujemo čeono tankoslojnim malterom, a zatim tako spojene armiramo po već predviđenoj proceduri. Ostavljamo nadvratnike da se osuše, a nakon 24 sata spremni su i možete ih postaviti na pregradni zid. Naravno, ova dva elementa spajamo uz pomoć tankoslojnog lepka. A sada ostaje lakši deo posla. Završite pregradni zid na isti način na koji ste ga počeli. Na taj način mi završavamo još jednu priču. Do sledećeg puta ne zaboravite da zajedno gradimo brže i bolje. Dobar dan, ja sam Maran iz Termodoma i danas ćemo pokazati kako gori stiropor ili kako ne gori. Nekada su se za izolaciju fasada koristili razni prirodni materijali. I danas se koriste. Ali postoji jedna mana. Ukoliko bi došlo do požara, prirodni materijali bi goreli i potpomagali gorenje. Izolacija stiroporom sprečava upravo gorenje. Stiropor je B1 klase negorivosti, što znači da je teško zapaljiv materijal. I pri tome, evo sad ćemo napraviti jedan eksperiment sa paljenjem, na primjer, ovog mekog stiropora. Znači, pri samom paljenju, vidite, dokle god ima vatre, on gore, čim slonimo vatru, on se gasi, znači, ostaje, ne nastavlja da gori. Osim što je dobar izolator, stiropor je samogasiv materijal. U dodiru sa plamenom on se zapali, ali čim se izvor plamena skloni, on se gasi, topi se, ali ne pospešuje gorenje. I pritom ne ispušta nikakve gasove. Šta je LED? Posljednjih godina sve češće čujemo izraze LED rasveta, LED sjelice. Međutim, šta zapravo znači LED i šta je to LED izvor svetlosti? Reč LED potiče od engleskog naziva Light Emitting Diode, što u prevodu na srpski znači dioda koja emituje svetlost. To je posebna vrsta poluprovodničke diode koja emituje svetlost kada je propusno polarisana. Kako bi LED diode pravilno funkcionisale, potreban im je konstantan jednosmerni napon i struja. Pojedinačnim diodama je neophodno od 2 do 4 volta jednosmernog napona i nekoliko stotina miliamper struje.
Emitovanje svetlosti, fotona, dešava se prilikom procesa rekombinacije elektrona u šupljini u poluprovodniku. Prva dioda koja je emitovala vidljivu svetlost izrađena je 1962. godine i ona je bila crvene boje, a važno otkriće za LED tehnologiju bio je plavi LED 1993. godine, što je dovelo do proizvodnje belih LED dioda kakve imamo danas. Kada se kod nas pomene LED tehnologija, ljudi prvo pomisle da je reč o diodama koje su u true hole varijanti, odnosno o diodama koje imaju nožice. Međutim, tehnologija je dosta napredovala od pojave prvih dioda, pa u okviru LED tehnologije danas imamo SMD LED diode i LED čipove. SMD LED je skraćeno Surface Mounted Device Light Emitting Diode. Ove SMD LED diode se mogu postaviti na LED modul bez neophodnih otvora, kao kod true hole dioda. Ovakav način lemljenja dioda na štampanu ploču omogućuje korišćenje materijala koji bolje odvode temperaturu sa diode na kućište lampe, kao na primjer aluminijuma, kao osnove LED modula, čime se postiže duži vek trajanja LED dioda. LED moduli se mogu izraditi u različitim dimenzijama i oblicima, zahvaljujući SMD LED diodama, što omogućava raznovrsnost u slobodi pri dizajniranju LED svetiljki, baš kao u firmi Flux Technology. Najnoviji tipovi LED izvora svetlosti su LED čipovi, poznati su kao COB, odnosno Chip on Board. U okviru COB-a na maloj površini nalazi se veliki broj LED izvora svetlosti koji su postavljeni direktno na supstrat i zatim međusobno povezani. Sloj koji štiti ove LED izvore od oštećenja je izrađen od silikona. Neke od bitnih karakteristika LED izvora svetlosti su efikasnost LED izvora, temperature boje, ugao rasipanja svetlosti, faktor reprodukcije boja. Efikasnost LED izvora se izražava u lumenima po vatu i označava količinu svetlosti koju LED izvor može dati u 1 vatu utrošene snage. Uz ovaj podatak obično se daje i podatak o struji na koje je izvršeno merenje ovih karakteristika. Temperature boje, CT color temperature. Ovaj podatak pomaže nam da napravimo razliku između varijacija bele boje. Opšte prihvaćeni naziv za ovaj podatak je kelvinaža, pošto se toplota bele boje izražava u kelvinima i označava se sa K. Temperature boje preko 4500 kelvina smatraju se hladno belom bojom, pošto odaju utisak plavo-bele boje. Temperature od 2700 do 3500 kelvina smatraju se toplo belom bojom, jer odaju utisak žuto-bele boje. Toplote boje oko 4000 kelvina smatraju se neutralno belom, odnosno čisto belom bojom svetla. Treba napomenuti da je ova podela dosta opšta i da svaki od proizvođača LED dioda i LED čipova ima određene svoje granice između toplote, neutralne i hladno bele boje. Ugao rasipanja svetlosti LED dioda se izražava u stepenima. Prve LED diode su imale mali ugao rasipanja svetlosti, dok je kod novih taj ugao dosta širi ili veći. Faktor reprodukcije boja predstavlja meru sposobnosti svetlosnog izvora da prikaže broj različitih objekata što realnije, upoređenu sa idealnim, odnosno prirodnim izvorom svetlosti. Najviša vrednost ovog faktora je 100, a pripadala bi idealnom izvoru svetlosti, odnosno prirodnom izvoru svetlosti, to je suncu. Standardna vrednost kod LED-a za ovaj faktor je preko 80, mada se na tržištu mogu naći i diode sa Cri manjim od 80. I sad znamo šta je LED izvor svetlosti. U firmi Flux Technology su nas dovoljno naučili o novim tehnologijama i njihovim primenama u svetu osvetljenja. Do sljedećeg druženja ne gasite svoje lampici, imamo još dosta toga da naučimo.